Mwongeye kwirirwaho nshuti bavandimwe b'amakuru n'ibiganiro byacu hano kuri Sahel TV. Imana nibaho umugisha kubwo kubana natwe gatanu kuri gatanu kuko musanzwe mubikora. Rero turabashimira uburyo mutadutaye twenyine, ahubwo mukomeje kugumana natwe uko bwije nuko bukeye. Imana y'amahoro ikomeze kubareba neza kandi ibaho umugisha mu byo mukora, mu byo mwerekezaho amaboko byose bibahire kuko mudahwema kutwereka urukundo hano kuri Sahel TV. Imana ibahe umugisha. Tugarutse rero mu makuru ari kuvugwa cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru agezweho, tuba twinjiye indani tugacukumbura ibiri kuvugwa ku kibuga cy'imirwano mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko mubizi. Ariko siho honyine gusa, turaza no gusimbukira muri Iran naho turebe ibyo Trump yavuze. Ibi byose turabiva imuzi n'umuzingo nk'uko mugenda mubibona. Ariko kandi FARDC ikomeje ibitero mu bice bitandukanye, ikomeje rwose kugaba ibitero mu bice bitandukanye nk'uko tubibona hano. Nko mu gace ka Katana ibintu birakomeye, no mu tundi duce turi bugene tuvuga nka Nyantende, Warungu, Nyangezi, aho hose biraba ko imirwano iri kubica bigacika. Amakuru dufite yose turaza tuyabagezeho yo muri bino bice nk'uko mugenda mubibona. Ariko kandi siho gusa, muri Kivu y'Epfo ntabwo ariho gusa, turanyarukira no muri Kivu ya Ruguru nk'uko bigenda bivugwa. Hanyuma muri Rucuro naho ibintu bikomeje guhindura isura, aho M23 bivugwa ko irutse kurasa ibisasu bikomeye bigahitana amazu agera kuri 18, bikekwa ko haba harimo abanzi. Ndetse amakuru dufite hano mu gace ka Rucuro biravuga ko hari n'ibitaro M23 yaba yararasheho kuko bigaragara byafashaga abaturage ndetse na bamwe mu barwanyi b'inyeshyamba kabazwi nka Nyatura ndetse n'indi mitwe itandukanye. Ahangaha rero akaba hamaze kuraswa n'ingabo za M23 nk'uko bigaragara. Mu gihe ingabo za M23 zatangaje ko zishaka gufata umujyi wa Uvira ku bino kubwiza, byatumye ingabo z'abarundi na FARDC na Wazalendo bafata umwanya baricara biga uburyo bagomba kugaba ibitero mu bice bitandukanye M23 iherereyemo hirya no hino mu bice bitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo babuze izi ngabo za M23 kwinjira mu gice cya Uvira, dore ko baramutse binjiye muri Uvira abarundi baba bafite ibibazo bikomeye nk'uko bagenda babivuga. Ariko kandi bikavuga ko ingabo za M23 zikomeje gufunga defense mu buryo bukomeye cyane mu mujyi wa Bukavu n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, mu rwego rwo gukumira ngo izi ngabo kugira ngo batigarurira bino bice. Ariko bikavuga ko hari amayeri izi ngabo z'abarundi zakoresheje na Wazalendo ndetse na FARDC kugira ngo bazibire ibitero karundura M23 yari yamaze kuvuga ko igiye kugaba mu gace ka Uvira kugira ngo bigarurire uyu mujyi wa Uvira nk'uko tugenda tubibona no gatanu kuri gatanu. Nshuti bavandimwe rero, reka tubashimire kandi tubasuhuze kubwo gukomeza mudutega amatwi mudukurikirana hano kuri Sahel TV. Twe dufite amakuru acukumbuye indani tanu kwa tanu uko duhora tubivuga. Amakuru yacu aba ari gatanu kuri gatanu, tuba twatunze kamera mu bice bitandukanye tugashyiraho amarekodi yacu akatuzanira amakuru nyayo kandi y'impamo ku kibuga cy'imirwano nk'uko musanzwe mubizi. Rero aya makuru yose n'andi ari gucaracara hirya no hino turaza kuyava imuzi n'umuzingo. Wowe ntujye kuri inyakiramajwi yawe, nyemerere untize amatwi ubundi untize amaso, nanjye amakuru yo ndayafite gatanu kuri gatanu. Reka mbanze nshimire mwe mwese mudahwema kutwereka urukundo hano kuri Sahel TV, TV yanyu kandi TV yacu nk'uko mubizi. Reka dusuhuze abadukurikira bari bibereye muri Amerika, muri Canada, mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Butaliyani, mu bice bitandukanye. Aho hose turabizi ko muhari mudukurikira, murabitwereka gatanu kuri gatanu. Imana ibahe umugisha kubwo kubana natwe hano kuri Sahel TV, turabakunda. Ariko kandi abari muri Afrika mwese turabasuhuje, South Africa, Zimbabwe, Zambia, Mozambique n'ahandi hatandukanye. Imana ikomeze kubareba neza.
dusuhuje abari muri Kenya, Tanzania, Uganda, mwese mube amahoro kandi Imana ikomeze kubarinda. Turasuhuza abari mu gihugu cy'u Burundi, mwese Imana ibarebe neza aho muherereye hirya no hino. Reka dusuhuze abanyekongo mwese aho muri, nubwo uyu munsi bitameze neza ariko ejo bizagenda neza kubera Imana turabizi. Mwihangane, Imana irabizi kandi izabigenza neza. Turabasuhuje mwese aho muherereye hirya no hino ku isi, Imana ikomeze kubaha umugisha. Dusuhuje abanyarwanda mwese aho muherereye ku migabane itandukanye. Turabizi ko muhari, muratwandikira mukatubwira ko mudukurikiye. Reka tubashimire kuko muri abantu bacu, muri abavandimwe bacu. Turabasuhuje cyane, Imana ibarebe neza kandi ibahe umugisha. Nanjye rero mbahaye ikaze kuri Sahel TV, ariko ngira ngo mbabwire ngo mbisegureho kuko ntago meze neza kuri ubu. Ndumva ntameze neza, ndarwaye nkuko mubyumva, ariko nizeye ndashidikanya ko Imana iri buze kubigenza neza. Imana iraza kugira uko ibigenza, ariko kandi amakuru yo ni ngombwa ko tuyabagezaho kuko turayafite ku bwinshi. Ntimujye kure, munyemerere tubane 5 kuri 5. Turagarutse rwose, narababwiye ngo ni umucuncumuko w'amakuru. Uyu mucuncumuko w'amakuru rero turawuhera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kubagezaho ibice bitandukanye biri kuberamo intambara. Tubabwire nuko imirwano yagenze cyangwa se uko biri kugenda ku kibuga cy'imirwano kuko bisanzwe. Twebwe amakuru tuba tuyafite 5 kuri 5, murabizi. FARDC ikomeje kugaba ibitero bitandukanye mu duce dutandukanye, ifatanije n'igisirikare cy'abazarendo ndetse n'abarundi na FDLR nkuko bigaragara ku mutwe wa M23 ndetse na Twirwaneho. Amakuru dufite aravuga yuko Katana, Kavumu bikomeje gusatira, aho bakomeje kugenda basatira ni muri Katana no muri Kavumu. Ahangaha hose biravuga ko imirwano iri kugenda isatira ibi bice, ariko tubibutse ko aka gace ka Katana ko kagenzurwa n'ingabo za FARDC na wazareno ndetse n'abarundi, ariko bari gusatira ibice bya Kavumu, banasatira agace ka Bukavu nkuko bigaragara. Iyi mirwano iri kubera muri bino bice bya Katana mu nkengero z'ikibuga kinini cya Kavumu. Biravugwa ko haba ari uburyo bwo gushakisha ukuntu basatira umujyi wa Bukavu nkuko bigaragara ku kibuga cy'imirwano. Kuri uyu mugoroba ndetse no mu rukerera ahitwa Nyantende, Warungu, Nyangezi, imirwano ikomeje kubica bigacika nkuko bikomeje kugenda bigaragara hano mu nkuru. Biravugwa yuko abasirikare bamwe bakomeje kuhasiga ubuzima, abagera kuri 6 ku ruhande rwa M23 bamaze kugwa muri iyi mirwano nkuko tugenda tubibona ku kibuga cy'imirwano. Hanyuma amakuru dufite aravuga yuko igisirikare cy'abarundi gifatanyije n'abazarendo ndetse n'igisirikare cya FARDC bafashe gahunda yo kuvuga ngo reka bagabe ibitero bitandukanye mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse no mu nkengero zo mujyi wa Bukavu no muri bino bice bya Nyantende no muri Katana na za Warungu n'ahandi hatandukanye, kugira ngo bazibire ibitero M23 yari yamaze kugambirira kugaba mu gace ka Uvira nkuko bigaragara. Biravugwa ko igisirikare cy'u Burundi cyakoze defense mu buryo bukomeye cyane kugira ngo babuze igisirikare cya M23 kugaba ibitero bitandukanye ku mujyi wa Uvira, kuko bazi neza ko uyu mujyi wa Uvira usatira igihugu cy'u Burundi nkuko tugenda tubibona. Biravuga ko rero nyuma yuko M23 itangaje ko ishakura mujyi wa Uvira ku bubi no ku bwiza, igisirikare cya FARDC ndetse n'abazarendo n'igisirikare cy'abarundi cyakoze inama gifata umwanzuro wo kugaba ibitero bitandukanye mu nkengero z'umujyi wa Bukavu ndetse no mu nkengero z'ikibuga cya Kavumu nkuko bigaragara,
kugira ngo babuze M23 kugaba ibitero bitandukanye mu bice by'inkengero z'umujyi wa Uvira cyangwa se mu mujyi hagati wa Uvira, kuko tugenda tubibona 5 kuri 5. Ibi rero abasirikare b'abarundi batangaje ko hari icyo biri gufasha abasirikare nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Bavuze bati ibi twakoze rwose birimo biratanga umusaruro ku kibuga cy'imirwano kuko tugenda tubibona 5 kuri 5. Bageze bati kandi turabona turi karibu kwinjira mu mujyi wa Bukavu nk'uko bigaragara. Abantu benshi bafite ubwoba mu nkengero z'umujyi wa Bukavu kuko bavuga ko haba hari intasi z'abarundi zamaze kwinjira muri uwo mujyi wa Bukavu nk'uko amakuru atugeraho abivuga, ndetse no mu kibuga cy'indege cya Kavumu biravuga ko naho baba bahari. Nubwo ibingibi biri kutangazwa gutya, ingabo za M23 zikomeje gukora defense zikomeye ku kibuga cy'indege cya Kavumu ndetse no mu mujyi wa Bukavu nk'uko bigenda bigaragara. Bikavugwa ko nyuma y'uko igisirikare cy'abarundi kigabye ibitero bitandukanye mu nkengero z'uyu mujyi wa Bukavu n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, ingabo za M23 zakomeje gufunga defense mu mujyi wa Bukavu no ku kibuga cy'indege cya Kavumu mu rwego kugira ngo birinde ko igisirikare cy'abarundi na Bazarendo ndetse na FARDC bakinjira muri uyu mujyi cyangwa ku kibuga cy'indege nk'uko bigaragara. Amakuru atugeraho rero akavuga ko byafashije ingabo z'abarundi kwishyira no kwizana no kumva ko bafite umutekano w'umujyi wa Uvira nk'uko bigaragara. Ibi bikavuga ko rero urugamba uko bari barupanze ariko bikomeje kubagendekera nk'uko bakomeza kugenda babitangaza ku kibuga cy'imirwano 5 kuri 5. Mu ntara ya Rucuro M23 yahakoreye amabara nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Umutwe wa M23 wakoreye amabara mu ntara ya Rucuro nk'uko bikomeje kugaragara mu gace ka Mushebere, aho yatatswe aho yatatse amazu, aya mazu ikayatwika, amazu agera kuri 18 nk'uko bigaragara. Aya mazu agera kuri 18 ingabo za M23 zarayatatse ziyagabamo ibitero bikomeye bayarasamo, ndetse aya mazu arashya arakongoka nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Umwe mu basivile batuye muri kano gace aravuga ko ingabo za M23 zarashe muri aya mazu bikekwa ko haba harimo umwanzi nk'uko bigaragara, ariko yakomeje avuga ko nubwo bayarashe nta mwanzi wigeze ugaragara muri aya mazu nk'uko bigaragara. Abandi baturage bavuga ko harashwe ibisasu n'ingabo za M23 zigira ngo harimo umwanzi, ariko birangira uyu mwanzi bamushatse baramubura ntibamubona. Ahitwa hano muri Rucuro ahitwa Kanyatsi Tongo no muri Kijungu mu gace gaherereye hafi y'urusengero rwa Birambi, ahangaha ndetse biravuga ko hari n'ibitaro bikomeye byari bihari. Igisirikare cya M23 cyabashije kurasaho ndetse kirabisenya kuko bikomeje kugenda abivugwa. Ibi bice twababwiye byabereyemo imirwano ikomeye cyane
bikanavugwa ko ingabo za M23 zamaze kwirukanwa muri ibi bice nk'uko tugenda tubibona mu makuru yacu atugeraho 5 hano kuri Sahel TV, kuko tuba tuyafite yose nk'uko musanzwe mubizi. Andi makuru tugera aravuga ko uwitwa Antoine Tshisekedi abajenerali bakomeye bari hafi yiwe cyangwa se bari inshuti ze akomeje kugenda biyegereza abata mu nzu y'imwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, bikavuga ko yaba yabamariyemo rwose mw'abantu mwe. Ibintu byahinduye isura, umuntu wese utavuga rumwe n'uyu mugabo arimo aramwikiza ku buryo buhambaye. Reka twisimbukire twigire muri Amerika turebe ibiri kuvugwa muri Amerika, ibyo uyu mu perezida yavuze nk'uko bigaragara muri iyi nkuru dufite. White House yatangaje ko Perezida Trump yagombaga kugirana ibiganiro na mugenzi we wa Ukraine Vladimir Zelensky, ariko birangira bitabaye kubera ko Trump yari afite izindi gahunda z'ingenzi zijyanye n'intambara ikomeje gufata intera mu burasirazuba bwo hagati. Iyi ntambara ikomeje kubica bigacika, iyi ntambara ikomeje kuba kasamutwe mu burasirazuba bwo hagati nk'uko mugenda mubibona mu binyamakuru bitandukanye. Iyi ntambara rwose yafashe intera ku rwego ruri hejuru. Ibi biganiro byagombaga kuba ubwo abakuru b'ibihugu byombi bari bitabiriye inama ya G7 cyangwa se G7 muri Canada, gusa bitunguranye Trump yavuye muri iyi nama mbere y'igihe kubera ikibazo cy'intambara gikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwo hagati. Trump yitabiriye inama ya G7 G7 ku wa mbere tariki 16 Kamena 2025 muri Canada mu ijoro ryo ku munsi yahise asubira muri Amerika. Bivuze ko nyine mu ijoro ryo kuri uwo munsi uyu Trump ntabwo yaraye muri Canada, yasubiye muri Amerika nk'uko tubibona. Umuyobozi ushinzwe itangazamakuru mu biro bya perezida wa Amerika Corinne yavuze ko Trump yavuye muri iyi nama igitaraganya kubera ko yari afite ibindi bintu by'ingenzi byo kwitaho bijyanye n'intambara ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwo hagati. White House yatangaje ko byari biteganyijwe ko Trump agomba kuganira na Zelensky, ariko birangira bitabaye kuko yari yatashye nk'uko bigaragara. Amakuru dukesha Russia Today avuga ko Zelensky byari biteganyijwe ko agomba gusaba Trump gufatira ibindi bihano Uburusiya ndetse no guha Ukraine izindi ntwaro. Nk'abantu mwe, Uburusiya bumeranye nabi na Ukraine mu gihe Israel na Iran nabyo bikomeje kuba ibindi ndetse na M23 ikaba iri gucakirana na FARDC nk'uko bigaragara. Mbese bizaherera he? Ni ukutegereza Imana tukazareba aho bishya bishyira. Kuva mu nama igitaraganya kwa Perezida Trump gufitanye isano n'ibitero simusiga bimaze iminsi 3
hagati ya Irani na Israel. Ngayo nguko ayo niyo makuru twari dufite kugeza kuri ubu ngubu. Kanda subscribe, ukoreshe ya liking ibiganiro byacu kandi kunzogera, hanyuma tujye twibanira 5/5 hano kuri Sahel TV nk'ibisanzwe, tubahe umucuncumuko w'amakuru adasanzwe kuko tuba tuyafite y'indani 5 kwa 5 nkuko musanzwe mubizi. Reka mbifuriza kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Ngewe tuzongera dusubire mu biganiro byacu by'ubutaha. Mukomeze kugubwa neza kandi Imana ibarebe neza. Ibihe byiza.